akarasisi kanone kinjiye karangaje imbere n'itsinda rya muzika ry'ingabo na polisi y'u Rwanda. Iyi bandi iyobowe na band master Lieutenant Jean-Claude Bitangimana. Akarasisi kagizwe n'amasibo 12, 9 y'ingabo z'u Rwanda n'andi masibo 3 agizwe na polisi y'igihugu. Amasibo 3 muri kano karasisi agizwe n'abari n'abategarugori b'ingabo na polisi y'u Rwanda. This parade is made up of 12 guards, 9 guards from Rwanda Defense Force, 3 guards are from Rwanda National Police, 3 guards are female from Rwanda Defense Force and Rwanda National Police. Isibo ya mbere ni y'amabendera y'igihugu, ikaba iyobowe na Lieutenant Justus Niyonzima na Lieutenant Frank Munyaneza. Isibo ya kabiri iyobowe na Lieutenant Diogene Musabe hamwe na Lieutenant Olivier Nsengiyumva. Isibo ya gatatu iyobowe na Lieutenant Emmanuel Ufiteyezu hamwe na Lieutenant Valence Ngabirinda. Isibo ya kane iyobowe na Lieutenant Ruth Ingabire hamwe na Lieutenant Annette Mutesi. Isibo ya gatanu iyobowe na Lieutenant Charlotte Witije hamwe na Lieutenant Delphine Wugiriwabo. Isibo ya gatandatu iyobowe na Lieutenant Emmanuel Ufiteyezu hamwe na Lieutenant Valence Ngabirinda. Isibo ya karindwi iyobowe na Lieutenant Amon Kamugisha hamwe na Lieutenant Serge Niyonkuru. Isibo ya munani iyobowe na Celestin Tuyisabe hamwe na Lieutenant Eric Kabwa.
isibo ya cyenda iyobowe na Lieutenant King Mudaheranwa hamwe na Lieutenant Brilio Igihozo. Isibo ya 10 iyobowe na Inspector Police Ronald Nyarwaya hamwe na Inspector Police Thomas Rwagasore. Isibo ya 11 iyobowe na Inspector Police Diane Bamire hamwe na Inspector Police David Kagaba. Isibo ya 12 iyobowe na Inspector Police Chantal Wera hamwe na Inspector Police Wankubirwa. Uwo ni Parade Adjutant Major Esther Mutesi. Uwo mubona
uhamagajwe yitwa RSM Warrant Officer 1 Jean Bosco Himbarwa. Kuri ubu arashyira parade mu mwanya wayo no mu masibo yabo neza mbere yuko abayobozi bakuru b'akarasisi bahagera. Uwo mubona werekeza aho akarasisi kari yitwa Lieutenant Colonel Francis Gatare, akaba ari we muyobozi wungirije w'akarasisi. Agiye kwakira ubuyobozi agenzure ko amasibo n'abayagize bari mu mwanya wabo mbere yuko ibendera ry'igihugu ryinjizwa. Nyuma yaho arahererekanya ubuyobozi bw'akarasisi n'umuyobozi mukuru wako. Kagizwe n'ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda n'iz'inyamuziga. Kari mu masiba 12. Gahagaze mu mirongo 19 ifunguye. Twiteguye korwa namwe. Afande! Cassis! Fungurap! Ora! Nk'uko nabibabwiye mu kanya gato ibendera ry'igihugu n'iry'ingabo z'u Rwanda agiye kwinjizwa hano muri stade kugira ngo abe hafi. Nyuma yaho uyoboye akarasisi ayashyira mu mwanya wayo w'icyubahiro. Nk'uko mubibona ibendera rihabwa icyubahiro kidasanzwe nk'ikirango gikuru cy'igihugu cyacu. Muri RDF abashinzwe kubika no gutwara amabendera ni umutwe wihariye ushinzwe imyifatire myiza mu ngabo z'u Rwanda, benshi muzi nka military police.
kuri ubu umuyobozi wa karasisi kari bubere hano mu birori by'umunsi wo kwibohora ku nshuro ya 30, Brigadier General Frank Mutembe agiye kwakira ubuyobozi bwa karasisi. Umwungirije agiye gutanga inshingano z'ubuyobozi, nyuma yaho nawe yerekeze mu mwanya bamuteganyirije. Murakoze. Hamwe! Afande, akarasisi kari mu mwanya kagizwe n'ingabo z'u Rwanda, polisi y'u Rwanda n'itsinda rya muzika. Amasibo 12, 19 ifunguye. Twiteguye kuyoborwa namwe afande. Akarasisi! Sirajya imbere! Umuyobozi wa karasisi agiye kwinjiza ibendera mu mwanya. Akarasisi! Sarati imbere! Intwaro! Imbere!
akarasisi uko gateguwe kari mu myanya yako, gahunda zikurikira zigiye gukomeza.